After an incredible first round where we received over 3,500 entries, 150 most talented young chefs advanced to the qualifying stage where they displayed innovation, creativity and their ability to turn simple, healthy ingredients into extraordinary dishes. From here, the top 10 finalists have now emerged, ready to take center stage at the grand finale of Sakhar Free Shukrawar, Season 5, 2025. आज हांगा सनोफी आणि कनेक्सेस हांच्या कोलॅबरेशनान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस आणि GSCRT हांणी मेळून एक ग्रँड फिनाले आज हांगा जाली. दॅट वॉज अबाउट शुगर फ्री शुक्रवार. हो एक बरो इनिशिएटीव जो सनोफी आणि कनेक्सेस हांणी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेसच्या कोलॅबरेशनान चलयला सगळ्या स्कुलांनी. आणि बेसिकली दे आर ट्रायंग टू सेन्सिटाइज आवर स्टुडंट्स ऑन यूजिंग बेटर हेल्थी ऑप्शन्स ऑफ फूड आणि साखर कशी अवॉइड करपाची, साखराचे दुष्परिणाम कितें आसात आणि बरी ऑप्शनां कितें घेवपाची हाचेर तांचे खूब अवेरनेस प्रोग्राम जातात. टिचर्सांकय ते अवेरनेस दितात आणि ताच्या भायर स्टुडंट्सांकय दितात. आणि सेगीत 5 वर्सां जाली ते हे कॉम्पिटिशन घेतात, जातून ह्या वर्साक जवळ जवळ 3,500 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले. आणि आतां आयज जो हो ग्रँड फिनाले जालो तो वॉज फॉर 10 सिलेक्टेड स्टुडंट्स. आणि खूब सुंदर अशे भुरग्यांनी हांगा पदार्थ करून हाडिल्ले विदाउट शुगर आणि विथ हेल्दी ऑप्शन्स. आणि बरी गोष्ट म्हणजे तांणी पेरंट्सांकय हातून बऱ्या प्रमाणात इन्वॉल्व करून घेतला, कारण सगळ्यो ह्यो गोष्टी घरांतल्यानूच सुरू जातात. आणि हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता द एंटायर टीम ऑफ सनोफी एंड कनेक्सेस. आणि आय एम थँकफूल टू डायरेक्टर हेल्थ सर्वीस ऑल्सो की इतली बरी इनिशिएटीव तांच्यांनी आमच्या स्कुलान आणि आमच्या भुरग्यां पावयली. Today we witnessed a very wonderful event of Sakhar Free Shukrawar. I would like to congratulate the team of Connexus and Sanofi India for organizing this event. आज आम्ही पाहिला की स्टुडंट जे 3,500 स्टुडंट्स फ्रॉम अक्रॉस गोवा, from government schools as well as private schools, they participated enthusiastically. And today were the 10 finalists with us. The parents were also involved with them. So it was wonderful to see the parents motivating their children for this kind of event, because this kind of sensitization is very much needed. Today we are seeing a lot of non-communicable diseases in our in society because of our unhealthy food habits. We are not mindful of what we are eating. So असले प्रोग्राम केले जाल्यार आमच्या समाजान बी एक बरो एक उदाहरण मेळटा की आमी रॉंग चॉयसीस करता, आमची फूड हॅबिट्स आसूं किंवा आमची लायफस्टायल हॅबिट्स आसूं, तेतून आमी कशें बरें करूं शकता. आणि आमी आयज ते जे 10 फायनलिस्ट पळयला, दे वर व्हेरी यंग, लायक दे वर अँड मेनी वर बॉयज ऑल्सो. सो इट was a great thing that these boys are coming up with the healthy food choices, and they were actually involved in making their recipes. They knew their ingredients, so they knew that what are the healthy choices at this age. So we are very much thankful for the education department as well, because without their coordination and support, I think this event wouldn't have been possible. It is efforts of all the judges, because throughout the journey from the first round till the finale round, they motivated the students. They guided them that what is healthy, what is unhealthy, and accordingly this 10 finalists we got. So out of this 10, 3 were the winners, but for me it is all 10 were winners, because they excelled in everything from the first round till the last round. So we through this program, I would like to give my message as a healthcare professional that health is greatest important for us, all of us, but to make those choices and to be sustainable, like these choices whatever we make has to be consistently adapted in our life, and these are the simple things which we can adapt in our life, and we can make our life healthy, we can enjoy our life, and we can be more productive to the society. Thank you very much. Dev Barekar.
every tikkies or French fries, the potatoes are like every time potato is there. But raw banana is healthier, and also I've tried to make it tastier also. Because ragi is rich in vitamins, calcium, magnesium, protein, fibers, and there is also salad with its sprout salads and cucumbers, which are high in iron, vitamin, mineral, and fiber. Describe how you've implied your diabetic chart that you've shown to us in your meal. The winner of Sakhar Free Shukrawar Season 5 from St. Anthony's High School, Sakhar Free. Congratulations to Sakhar Free, the winner of Sakhar Free Shukrawar Season 5. Very grateful to get this trophy, to come on this stage. I am very thankful to my parents, the judges. They did a very good mentorship. My parents also helped me very much to do these all things, and it's very good to win in the first time only. It was quite good. When I went in qualifiers, the judges also appreciated my dish and gave me confidence, so I can do my best. So for this thing, I came first, I guess. क्वालिफाय झालो कोणी किंवा क्वालिफाय जालो सो फायनलीक मागीर आयटम डिसायड केल्लो कोणी काय गॅस आशिल्लो खंयचो करपाचो एकूच आयटम डिसायड केल्लो काय आनी काडलेलो ना आमी काडलेले तिचे सत्वाची कापां करपाची ठरयल्ले, मागीर शिरवळ्यो करपाची ठरयल्ल्यो, आनीक फ्लॅक्सीडाचे करपाचे ठरयल्ले. पूण मागीर आमी चिंतले की ह्या दिसांनी भुरगीं नूडल्स खूब खाता, so it is not healthy actually what noodles they are eating these days. So एक मातशें substitute कितें तरी अशें आमी चिंतलें करपाक which children like to eat. So एक मिलेट्साचें आमी चिंतलें रागी नूडल्साचें करपाचें. आनी आमकां जजीसांनी आमकां ऑनलायन एक इंटरव्यू आसलेलो, तेन्नाय आमकां तेंच्यांनी अशें गायड केल्लें की तुमी रागीची कितेंय करा. So we decided to do ragi noodles. कशें कितें दिसलें चोवची गजाल? I am so excited. I didn't expect actually कित्याक इतकी पार्टिसिपंट आसलेले, more than 3,000 participants were there, and it is through the school what we came to know for the first time. We have come to know about this program, and we are very much thankful to Sanofi and Sir Manish who has given this opportunity to participate in this program. And it is really going to help children a lot, because with these programs their lifestyle will change. They'll cut down on their sugars, which is these days so many small little children are getting sugars. I remember one incident, one of our neighbor, he had an abscess, and because of that abscess he was taken to the doctor. So doctor said you just do one blood test. He was given and go to see he was having blood sugar. So he was so young, but because of that abscess, he was checked for blood, and blood sugar was found. So we have to be very careful about the sugary diets what children are consuming these days. So if with this type of programs and through schools, I mean to say IEC strategy, we get informed, we get educated, and we have to communicate. So when we go in the school, we are going to communicate in the school. Through the PTA, we can communicate to the other community, other parents, and like this, everybody will get communicated, and our lifestyle will get, healthy, increase. ना actually तो घरान केन्नाच अशें करनासलेलो. For the first time, because of this program, he started helping me, and I चिंतीस तर ताणें एकट्यानूच केलां सगळें. The name of my dish is ragi pancakes.
ऑन कर कित्याक तातूंत आमची ब्रेन पावर इम्प्रूव जाता आनी आमकां आयडिया Otis Minai Sheikh Vinegar from the New Education High School. Otis, of course, gets a tablet and an air fryer. माझें नांव ओजस विनायक शेटवेरेकर. हांवें आलमंड फ्लावर मिलेट हलवा थेपला केल्लो आनी म्हाका साखर फ्री शुक्रवार हातूंत म्हाका फर्स्ट रन प्रायज मेळ्ळा. जर्नी कशी केली इट वॉज गूड. आणि तू मास्टर चुकलो वचपाक फुडें कशी ट्राय करतलो आनी भरपूर प्रॅक्टीस करतलो. क्वॉलिफायर एकटो आशिल्लो सो तेणे डिसायड केलें की वॉट आयटम करतलो ना कितें आनी कसलो आयटम हय आमी आलमंड फ्लावर हलवा केल्लो फर्स्ट टायम. सो काल जेन्ना जजीसा बरोबर आमची मिटींग जाली ते म्हणपा लागले वाय डोंट यू ट्राय सम अदर थिंग. सो वी थॉट ऑफ मेकिंग दीस डिश म्हणजे समथींग रिलेटेड टू डायबेटीक फ्रेंडली म्हणून आमी हें डीश केलें आनी दे लायक आवर डीश. सो दॅट वॉज द थिंग. आनी ताका हें प्रोग्रामा बद्दल तांच्या स्कुलान एक प्रोग्राम आशिल्लो टॉक आशिल्लो थ्रू दॅट ही केम टू नो अबाउट दीस प्रोग्राम. आनी जे दीस ताका त्या प्रोग्रामा बद्दल कळ्ळें आनी जस्ट म्हाका हांव ताजी एक्चुली आते ताणें म्हाका कॉल केलो आनी सांगलें आय वूड लायक कारण म्हाका कुकिंगान खूब इंट्रस्ट आसा. सो ताणें म्हाका कॉल केलो आनी सांगलें की आपले हाका रजिस्टर जावपाक जाय कारण तो घरा कडेन सुद्दां हांव कितें करता जाल्यार येवन म्हाका विचारता कितें जालें. सो हांवें ताका म्हटलें ओके वी कॅन गो फॉर्वर्ड. जरी बिजी स्केड्यूल आसलो हांवें ताजे खातीर तें रजिस्टर केलें आनी मागीर आमी क्वॉलिफायड रावंडा मुखार येयलें. पण जेन्ना ते आमी डिशीस करताले तो आपूण जावन पार्ट घेतालो म्हणजे कितें घालता कितें ना तें पयलें. घरा कडेन रांदपाचें करता हय म्हणजे तो किचनान वचून आपूण ढवळटलो कितें केलां काय विचारतलो म्हणजे गॅस चालू करपाक ताका जमना पूण ह्या हाजे खातीर तो शिकलो गॅस कसो चालू करता. How healthy food can be nutritious and absolutely delicious. Ingredients: chia seeds, milk, fresh orange juice. Benefits: high in protein. My name is Sakhar Rekar and today I have prepared ragi and apple smoothie. The ingredients are ragi powder, apple, date, almond. So what is the sweetening you've used in this? How have you made it sweet? With dates and apple. You use dates and apple. What is the time you would prefer? If you had a choice to have it as a meal, when would you wish to have it? And why? Mostly in the morning And why? because it is healthy. Nothing on, not sweet yam. This is not the normal, what do you call it, banana. Do you make this regularly at home? Do you make it regularly at home? My mother makes it. Abigail Anushka Narona. Abigail? Paneer beetroot sheila. Paneer beetroot sheila. And saffron syrup. Cardamom powder to make shirwa. Organic jaggery means what jaggery you have used? It don't have preservatives. Huh? It doesn't have preservatives, is it?
Did you go buy the jaggery from the market? Yes. You went and bought it? My mother. The mother went and bought it. But did you Your go? grandmother. Let's get up, Archie Drenge! आता सगळ्यांनी बोध करून एक वारी मोठ्याने ताल्या मारा. That's it, watch the way with an air fryer. ही कॉम्पिटिशन खूप चांगली आहे आणि ह्याच्यातनं कळतं की आपल्याला किती पदार्थ आहेत जे डायबिटीस लोक खाऊ शकतात आणि आपल्याला तिखट जास्त खायला नाही पाहिजे आणि गोड पण जास्त खायला पाहिजे नाही, कारण की साखरमुळे आपली तब्येत खराब होऊ शकते. तुला सेकंड राऊंड पुढच्या वर्षी कसं ट्राय करणार फर्स्ट यायला? खूप आता कळलं की कसं असते ही कॉम्पिटिशन. आता पुढच्या अजून मेहनत घेणार आणि पहिला नंबर. क्वालिफायर राऊंड जेव्हा झाला तेव्हा तू डिसाईड केलं होतं की हाच आयटम बनवणं फायनलमध्ये? असं काय नाही, जर क्वालिफायर राऊंडला गेलो तर मग बघू काय बनवायचं ते. तुम्ही फायनली ट्रेन केलं की वॉट आयटम असतो काय वेळ ना असे आम्ही की ते ठरवले चितले नसले, पण ज्याच्यात पौष्टिकता जास्त असेल आणि ज्यामध्ये आपण ऑर्गॅनिक जास्त पदार्थ वापरू शकतो आणि जे सगळेजण खाऊ शकतील असा पदार्थ म्हणून मग आणि गोवन टच त्याला द्यायचा होता, महत्त्वाचं ते होतं. आणि गोव्यामध्ये हा खरं तर नाश्त्यासाठी बनवला जाणारा पदार्थ आहे, पण त्यासाठी लागणारी मेहनत आणि तो साचा वगैरे यामुळं तो आता ओकेजनली बनवला जातो, म्हणून आम्ही हा पदार्थ बनवायचा ठरवला आणि त्याला गोवन टच द्यायचा प्रयत्न केला. आणि तुम्ही क्वालिफायला आला होता फायनलला, कसं वाटलं? छान वाटलं खूप. नातवाचं कौतुक बघून तृप्त झालं मन. स्वयंपाकाला मदत करतो खूपच. कांदे आणून दे, मिरच्या आणून दे, मग आजी गॅस बंद करायचा का, 3 शिट्या झाल्यात का, 2 शिट्या झाल्यात का याचं लक्ष असतं. माझं तरी लक्ष नसलं तरी आजी 3 शिट्या झाल्यात, गॅस बंद करून येऊ. किंवा त्याला सगळे मसाल्यांतले सुद्धा बारीक सारीक पदार्थ माहिती आहेत, त्याला जेवणातली आवड आहे. म्हणजे आमच्या घरी आम्ही दोघी नसलो तरी हळदीपासून ते अगदी मिरी लवंग वगैरे सुद्धा कुठं आहे किंवा कशाला काय म्हणतात इतका इंटरेस्ट घेऊन त्याचं सगळं असतं. त्यामुळं आमचा यश आहे, पण त्याचं जास्त आहे की त्यानं त्यात इंटरेस्ट घेऊन हे सगळं केलं. आणि मी खरं तर आभार मानते की SOPचे यांनी या मुलांच्या ह्याच्यामध्ये की का साखरेचे प्रमाण कमी केलं पाहिजे किंवा हेल्दी फूड किती महत्त्वाचं आहे हे जर ह्याच वयात कळलं तर आम्हाला पॅरेंट्स म्हणून जास्त कष्ट घ्यावे लागत नाही.